Sasa tunajua kunguru wakina nani. Kitu tunawaambia hao ng'oo. Nipe wiper. Munamwaga mukionoria. Unapiga mzee wako, wewe ifikiria yako iko sawa. Muulize nyumba zikigongwa Syokimau. Waiva. Managi na Ishajama cia kiumia. Jitagwo Mwaura wa Wanjikũ na maya nĩ Managi na Ishajama cia kiumia. Na kiumia gĩkĩ arutani marĩ mũgomo-inĩ. No ndĩreyũria kana arutani hihi maraga kuongererwo mũcara ni ũndũ wa bara ĩrĩa manatungia andũ arĩa marĩ wabici-inĩ thaa ici. Nilichukia mwalimu wangu mmoja alikuwa anaitwa Jogona kwa kupiga mimi sana, na mwingine alikuwa Mr. Ndongo. Alikuwa anapiga mimi sana. Kaire maciana gũkũ nyama-inĩ ya thirikari citarĩ ciathira. Sasa hii nikitoa suruali huko utaona huko nini? Ilikuwa anaitwa kapiga lise. Utaona alama nyeusi huko na nyama alama nyeusi si damu imegandamana huko. Nilichapwa mbaya sana. Tiga no harĩ itangĩkwĩra ingĩkwĩra ũrute nyone. No ningĩ tiwe wahũragwo nĩ mahĩtia mahũragwo. Lakini kama singechapwa singekuwa ngujiri mheshimiwa. Hiyo kiboko na yangaliaga alama na kumbuka hiyo mwalimu. Bometi na kuo kurakanaga mwaki wa gĩũteti. And musiponyamaza hii mkutano itakwisha. Can you tell those fellows to stop the singing? Ikwenda kũingĩrĩra haro yene. Karĩ guoya kainũkĩire nyina gatarĩ handũ. If you don't do it, hii mkutano itakwisha in the next few minutes. Ujapanga mkutano yako, wewe umekuja kwa mkutano ya wamama. Alafu unasema unataka kuvunja mkutano ya wamama. Si hiyo ni kuishiwa kisiasa ile ambayo ya kupindukia. Riwa ya mekuhorerio no. Korei, chamuge, missing. Kama utakuwa mtu ya story, na fujo, na kelele, na hiyo ingine, chuma chako kimotoni. Wananchi hawa si wajinga, wanaelewa what is going on. Woi, gũkũ nĩ kũnyitanwo. Msitulete upuzi hapa. Mnasikia? Msitulete upuzi hapo. We have got no upuzi here. Kwĩragwo ndeto citikagio ta njũgũma. No ici ciranyugutwo ta itimũ rĩa Yegon. Wewe sasa kama wewe ni mtu kiongozi na kichwa yako ni mzuri na wewe unajifanya ati wewe ni shujaa. Kuna maana hiyo. Unaweza kutisha hapa na maneno kidogo ati mkutano itaisha. Mkutano ya nani itaisha? Mimi nimekuja hapa na niko nyumbani. Ogoze? Wona andũ anyina ũmwe makĩrũa, oya icembe ũkarĩme. Kaba kwaria na twana twa thũngũ twĩ haha, tũraria gĩthweri kĩega kũngĩra. Naitwa Sarafina Rahab Bunstra. Na niko na miaka 9. Kiswahili ulijuaje? Kiswahili nilisikia watu wakiongea, ni mimi nilipata tu. Tueleze mbona unapenda Kiswahili? Sababu ni rahisi kujua. Urauga gĩthweri nĩ kĩhũthũ. Ta ikaroro hau nĩ ũkũigua Kenya magĩkĩaria. No wendete irio irĩkũ? Hiyo chakula yenye mimi napenda huku ni nini? Ugali na boga na nini? Githeri. Kenya iko namna gani? Kenya ni nchi mzuri, mimi naipenda. Rais wa Kenya anaitwa nani? Anaitwa Uhuru Kenyatta. Okay. No kana gaka nĩ kamenya. No mutumia wĩ haha ndoi. Hii serikali ya Kibaki. Hii serikali ya Uhuru. Uramakio nĩ ciana icio kũmenya gĩthweri. Nyina araria Gĩkũyũ. Ũhoro waku? Nĩ mwega. No agũthomithirie Gĩkũyũ? Gũtirĩ no kũmenya kutinda na andũ. Taria igĩthũngũ hanini, andũ aya metĩkie mũrĩ athũngũ. Something that's wrapped in cheese. It's called the Taco Bell. Yeah, I love Kenya. Thank you. Nĩ tũine rĩu. Kwĩna rwĩmbo rwa Gĩkũyũ twenda kũina. Muoyo Jesu, muoyo. Muoyo Jesu, muoyo. Muoyo Jesu, muoyo. Nikĩo nĩraina nĩ tondũ muoyo. Rĩu nĩ tũigua gĩthwaĩri kĩa Kenya. Ningewacha wichi tu waachane na hizo pombe. Acokerie president ngatho na gĩthweri. Tunashukuru sana kwa president wetu. Nawe ũrĩ kũgũithio nĩ fikifiki? Tukatafuta nini? Duthi. Ndwen. Ninaanguka na viki kuhusu Faravala. Hakuna kutengenezwa kwa matope. Tondo fareno yathondekirwo rĩ. Inatengenezwa mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Alafu tuongozete
itengenezwe ikakuza kulimwa ni karagita. Tauga atiriri na Githweri ni kuria mariaga makinyuaga malikuwa makinywa na makiria tondu manaletewa soda na mikate. Haya, riu kiuga riria mwahuragwo mwarutirwo itambaya cigeikanio na kou siko huko tunatoa na ikatewa ikatupwo ene ni managi na icanjama cia kiumia njitagwo Mwaura wa Wanjikũ. Kwĩ maũndũ na hĩ nĩ managi ma kiumia.